Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tujye guhera kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti Ribo yavuze ko itakora iperereza ku musirikare ufite icyobo cyapfiriyemo abantu. Nyanza, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rukorera i Nyanza rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko rutakora iperereza ku musirikare ufite icyobo cy'umusarani cyapfiriyemo abantu babiri i Nyanza. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwandikiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukorera mu karere ka Nyanza ruyisaba ibisobanuro ku rupfu rw'abantu babiri aribo Mayira Thierry ndetse na Twayigize Xavier Elias Samuel bapfuye baguye mu cyobo cy'umusarani. Icyo cyobo cy'umusarani kiri mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nyanza, umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Amakuru yizewe agera ku museke nuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu rukorera i Nyanza hisunzwe ingingo z'amategeko rwasubije urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ko batakora iperereza ku musirikare. Ribu yagize iti amakuru yose yoherejwe mu bugenzacyaha bwa gisirikare kuko bifitanye isano na Liyetona Koloneli Sezikeye Desire, umusirikare ukiri mu kazi. Ribu kandi yibukije urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ko amakuru yisumbuye ko rushobora kuyabaza ubugenzacyaha bwa gisirikare. Ibiri muri uru rwego rubitangaje nyuma y'aho umuryango wa nyakwigendera Mayira Thierry uhagarariwe na Maître Celestin Nshimiyimana utanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana waka indishyi z'amafaranga miliyoni 19 kubera ingaruka icyobo cy'umusarani cya Liyetona Sezikeye Desire cyateje aho cyapfiriyemo abantu babiri. Abarega Liyetona Koloneli Sezikeye bakavuga ko aba bantu bari bahawe akazi n'umuntu Liyetona Koloneli Sezikeye Desire yari yahaye inshingano zo kumucungira igipangu cyarimo icyo cyobo cy'umusarani. Maître Celestin ati Mayira Thierry w'imyaka 26 yari afite byinshi byo kuzagirira akamaro umuryango bityo akwiye indishyi. Uruhande rwa Liyetona Koloneli Sezikeye Desire uhagarariwe na Maître Angelibert Habumuremyi rwo rwireguye ruvuga ko uwo muryango nta ndishyi ukwiye kuko banyakwigendera harimo na Mayira Thierry bari bagiye kwiba ifumbire y'umusarani. Maître Angelibert ati ubwabyo Liyetona Koloneli Sezikeye Desire ntiyarahari, yari mu butumwa bw'akazi, nta kazi yari yahaye aba banyakwigendera, bityo rero ntabazwi ibyabo dore ko bari bagiye no kwiba ifumbire y'umusarani. Niba nta gihindutse urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruzasaba amakuru yisumbuye ubugenzacyaha bwa gisirikare mu niruhamenyekana igihe uru rubanza ruzakomereza kuburanishwa. Banyakwigendera babiri barimo Mayira Thierry bapfuye baguye muri icyo cyobo cy'umusarani mu mwaka 2021. Ni amakuru ya hano kumena official gikurikiye. Tuyakomereze n'ubundi tukiri mu karere ka Nyanza ni mu ntara y'Amajyepfo, umugabo arakekwaho gutera undi cyuma bapfa inzoga. Polisi y'u Rwanda iratangaza ko hari igikorwa iperereza ku mugabo ukekwaho kwica umuntu amuteye icupa. Mu mpera z'icyumweru dusoje mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari Kashyira mu mudugudu wa Nyamayaga hari umugabo uri gukorwaho iperereza bikekwa ko yishe umuntu. Amakuru umuseke wamenye nuko uwitwa Rukundo Edouard w'imyaka 35 bikekwa ko yateye icyuma ku ijosi akomeretsa bikomeye uwitwa Wayisaba Jean de Dieu w'imyaka 27. Abatuye muri kariya gace babwiye umuseke ko uwatewe icyuma yahise apfa. Aba bombi basangiraga inzoga mu kagari ka Kimirama mu murenge wa Busoro baratahana, ariko bageze mu kagari Kashyira aho bari batuye ukekwa kumutera icyuma ahita apfa. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye umuseke ko ukekwa yatawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busoro aho ari mu maboko y'ubugenzacyaha ngakurikiranwe. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Kinazi mu karere ka Ruhango, polisi ikaba yihanganishije umuryango wa nyakwigendera. Polisi kandi irasaba abantu kwirinda ubusinzi kuko bugira ingaruka mbi kandi nyinshi harimo intandaro y'ibyaha bishobora kuvamo n'urupfu. Ikindi nuko igihe abantu bagirana amakimbirane aho bari hose ntibakihereranwe, ni byiza kubimenyesha polisi n'ubuyobozi hagakumirwa ubugizi bwa nabi.
turacyari mu makuru hano kumena official, nizera ko akomeje kugenda abanogera. Reka aya makuru tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hariyo inkuru igira iti Tshisekedi yasabye Kiliziya gusenga nk'intambara ya FARDC na M23 ihagarare. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasabye Kiliziya Gatolika gusengera intambara ingabo z'igihugu cyabo zihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo habe igitangaza. Ubutumwa yabutangiye mu mujyi wa Isiro mu ntara ya Hoere kuri uyu wa kabiri Ukuboza 2024, ubwo yifatanyaga na Kiliziya Gatolika mu kwibuka umubikira Bienvenue Anuarite Nengapenta wahowe ukwemera mu myaka 60 ishize. Uyu mukuru w'igihugu yabwiye abashumba bo muri Kiliziya Gatolika ko mu gihe bitegura amasengesho basaba Imana gukora igitangaza cyo guhagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, yakwemera ko badashyigikiye umutwe wa M23. Yagize ati bavandimwe musenga, ndagira ngo mbasabe ikintu. Ati niba Kiliziya umuryango w'Imana yategura amasengesho hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo habe igitangaza, nk'urugero kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarare, ibi byashimangira ibyo nizera ko Kiliziya idashyigikira inyeshyamba. Perezida Tshisekedi ntacana uwaka na bamwe mu bashumba bakuru ba Kiliziya Gatolika kuko banenga uburyo yahisemo bwo kurwana intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arikepiskopi wa Kinshasa Karidinali Frodeline Ambogo yagaragaje ko uyu mukuru w'igihugu atari ukwiye kwinjiza imitwe nka FDLR ndetse na Wazalendo muri intambara bitewe n'ibyaha byinshi yakoze mu bihe byashize. Karidinali Ambogo yageze aho agaragaza ko gufata intwaro ku barwanyi ba M23 bifite ishingiro kuko baharanira uburenganzira bwa bene wabo bo mu bwoko bw'abatutsi batotezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dusoreze kuri no nkuru igira iti Musenyeri yasabye leta na Kiliziya gukurikirana abatera urwenya bigize abapadiri. Kiliziya Gatolika yamaganye ibikorwa byo gusebya imyemerere yayo bikorwa n'abantu bakina urwenya bigize abapadiri n'abasenyeri, nk'uko Musenyeri Simbaragide Mbonyintege wahoze ari umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi yabigarutseho. Yavuze ko ibi bikorwa bikwiye gukurikiranwa vuba na leta kugira ngo hatabaho gukomeza gutesha agaciro imyemerere y'abakristo. Musenyeri Simbaragide Mbonyintege yabajijwe n'igihe uko Kiliziya Gatolika yakira ibikorwa byo gukina urwenya bigize abapadiri n'abasenyeri cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko ibi ari ibintu bikeneye kuganirwa hagati ya Kiliziya ndetse na leta, kandi ko bitakwemerwa ko abantu bakomeza gukina urwenya no gukora ibihuha bigamije gutesha agaciro imyemerere y'abakristo. Musenyeri Mbonyintege yakomeje avuga ko Kiliziya itabikora ku mugaragaro ariko ko ikomeza kubivuga mu buryo bwiza mu gihe cyose. Yemeje ko ibikorwa nk'ibyo bikwiye gukurikiranwa kandi hakabaho uburyo bwo kubirwanya mu gihe cyose hagamijwe kubungabunga uburenganzira bwa buri wese. Urugero rw'ibikorwa by'urwenya bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho umunyarwenya witwa Pirate wo muri Genesis Comedy aheruka gukina urwenya yishushanyije nka padiri, ndetse n'undi witwa Buridiri wamamaye mu gukina urwenya ari gusoma igitambo cya misa. Buridiri we yamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu gukina urwenya ku myemerere n'imyitwarire ya Kiliziya Gatolika. Ngayo nguko rero aba banyarwenya bahagurukiwe n'Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Iyi ni nayo nkuru dusorejeho amakuru twari twabateguriye. Nizera ko ayo twabateguriye yabashije kubagwa neza. Mukande subscribe batarakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu cyane dushyiraho buri munsi. Bye bye.